Maya paabak po ke kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag nasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Webes ning kalimanang Domingo ning pamanyubling mebye. Antimurin, pag masusyan tayo ing kawalung aldo ning novena para king piyesta ning Nuestra Señora del Rosario ning Fatima. Ingke katamong kapag masusyan, ning banal a Eucharistia, panimunan ng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, kura paroko ning parokya ning Santo Cristo del Perdon y Caridad, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. King lagyuni pa, poning anak ang poning banal espiritu. Amen. Memalen kambera ring banal, anib ning pibale-bale ning Diyos. Grasyang pong kapayapan mantabe, ke kayungan. At keka antimurin. Kapatad, kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamo at ipanigabuta mo king Ginu, ing patawaran ang pong pasik na nga nakatamo. Yagkas tamong yening miyag na nagnaning kapanisyan, aminan ku, King Diyos, ang mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, at sukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapu ko kang Juan a Mariang kapilan mang Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na ka na tamongan sana king biye alang angga. Amen. Ginu pakalulu, Ginu pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginu pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, king lugod mo, inango mo kami king dewakan papunta king kayapan, iba't king kalungkutan papunta king tula. Kapamilatan ning kekang kanwanan, ipagkalub mo ing tetagan, ning pamagtiyaga karing inutos mo at dininan mong katuliran kapamilataning kasalpantayanan. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiya at magari kambe mo, at king kami tunganing banal espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pamamasang ibat, king libruning dapat taring apostol. Kay bat ning makabang pamibadparan, tinalakadya e Pedro, at nganang migsalita. Kapatad, masalang baluyo, king kanitang minuna, ing Gino pinili naku busalyo, ban ipanaral ko, ing mayap a balita karing pagano, bareng damdaman,
at layon lang maniwala. At ing Diyos ang makakilala king isipan da ring tao, pepakit na ing tula na karing pagano, king kapamilatan ning pamagkalub na, karela ning banal a espiritu, antimo nung makanano ning pigkalub ke katamo. Eno gewang aliwa ke katamo, pepatawara no kasalanan, pauli ning pamaniwala ra. Inya nanungeni ing sangkan nung bakit buriye pang panyubukan ing Diyos. King kapamilatan ning buriyong ipapusan, karing alagad ing metong abage itamo mismo, ring pipunpunan tamo, era abot pisanan, makanyan. Itamo paniwalan tamo, king kekatang kaligtasan, kalupa ning karela, miyabye king kapamilatan ning grasya, ning Ginong Jesus. Alang makabulad, king mabilog a kapulungan, kabang makiramdam la, king balita da ri Bernabe at Pablo, tungkol karing sablang mala, at makapagmulalang bage depatan ning Diyos, king kapamilatan da, busal da ring pagano. Inyang mayari lang migsalita, isantiago naman ing migsalita. Kapatad, nga nang migmula, pakiramdaman niyo ko. Kay ba't iba't na pamong lerawan Simon, nung makanano ng minunang pepakit ning Diyos, ingkeyang masabal karing pagano, inyang karela at inyang piniling balen, ameging keyang sarili. Makayag ng lubos iti, king inulada ring propeta, antimo ing sasabyan ning kasulatan, kay ba't naniti, magbalik ko, nga na ning Ginoo, at italakad keng miyuman, ing miragsa ng bale David, ibagon keng pasibayo, at ibalik ke ing sadya ng leguan. Kanita, ding sablang tawo, panintunan de ing Ginoo, ding sablang pagano, at inawos kong piniling maging sariling kako. Itiya, ing sasabyan ning Ginoo, ape papaluk, kaniti, king panawon a malambat ng linabas. Para kanako, nga nang tinuglong Santiago, eta sukat pakasakit, para karing pagano, ing pamaglapit da king Dios. Pagkus, sukat tamong sumulat karela, king makagyuna, ing mangin lagdang mamangan, king isano pamang midungis, uli niti, uling ning iti, mitawon karing Diyos-Diyosan, king mangin lagla, king pama kipangalugod, mangin laglang mamangan, karing karnira, ding animal, apeterang epe parayan, ampon king pamamangan daya. Uling malambat ning mababasa, ing batas ng Moises, karing sinagoga, balang aldo ning Sabath, at ing keyang turo, mipanaral, king balang balen. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na karing sablang bansa. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na karing sablang bansa. Dalit kong bayong dalit king Ginoo, dalit ka king Ginoo, o meto yato, dalit ko king Ginoo, at puriyan nye. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na karing sablang bansa. Ihayagyo aldo-aldo, ing pamagligtas na kaya katamo, ing kayang kayupayan karing bansa, ipasyagyo, at ding makapagmulalang dapat na karing sablang tao. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na karing sablang bansa. Karing sablang bansa sabyan nyo, ing Ginoo ariya, ya ing minye tetagan king yato, inya eya numano
king mipnong katuliran, sablang tao, kaya lang ukuman. Ipasyagyo ing makapagmulalang dapat na, karing sablang bansa, parangalantaya ing mayap a balita. Alleluia. 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 Ingginuman tabay ke kayo, At keko antimorin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Yesus nga nakaringkeng alagad, nung makananon na kung liguran ningig pa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko, nung tutuparan yu laring utos ko. Manatili ko kung lugod ko, antimonong makananong tiporan ko ring utos ng igpako, at menatili ko king lugod na. Sinabi ko kay kayo reting bage, baning tula ko, manatili kay kayo, at ing tulayo maging ganap. Ing maya pabalita, ning kay katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa ugtungaldo kay kayo. Maya pa ugtong aldo po among. Ing kay katamong munang pamamasa ngening aldong iti, papalto na kay katamo, nung makananong isan Pedro, ing pamuntok daring apostol, pepalto na ing kayang leadership role. Iya ing minunang migsalita, tungkol kening pisasabyan, tungkol king circumcision. Siguro metong muna mang bagay, dapat lawentamo king kay katamong pamibiyebye bilang Kristiyano, lalo na itamong sasabing we are a Christian nation. Nang kaya may kakaproblema tamong leadership. Bakit? Itamongan balu tamongan ing mali, karing bage-bage malalyari, king kekatang bansa. Pero ning kayi, tamo muna mambisang makialam. Tamo muna mambisang kumakarining leadership roles. Anya pining problema, po, when the best do not want to actually take the role, syempre, ninuing miluklok. Anya pin siguro dapat lawin tamo. Sana itamo mo naman, we pray for good leaders that will lead us in our lives. Because in the end, bisa tamo at bisa, atin lang epekto king biyeta mo. Iya mo kasi pwede itang sabihan mo, basta tako gawan ko na mo itang buriko. O gawan ko na mo itang ustuking biyeko. Pero yung kuntang, makanano yung komunidad nung nukaring ka mabibiye. Anyapin, dapat pakalawin tamo. Ning kay, lalon tamo. Ning kanong national debt na ning Pilipinas, record high niyang milabas sa bulan. Tung lawin tamo. No ka rin lamiras ding dakal ka rin. Lawenta na lamang po retang irada ring barang barangay. Nung pilan lang barangay ding atin na ning bansa tamo. Iadyo nga ding ira na niyan. Ito yung kutang. At yung kutang, are they being used? Magagamit la ketang pekamaya para karing tao. Dining irang arini. Makanyan mo naman, keng kabataang barangay. Ingkutang, talaga bang magagamit la, detang pondong areta, bankanta, sesenla, at samasanla, din kay katamong anak. Kaya pinpo, ning kaya magtaka ko, kailangan da pa kanong Special Intelligence Fund ning DepEd, bankanta po kanong siguraduan din kay katamong kayanakan, mananabu king drugs, mananabu ka ring CPP, MPA, ka ring nung nanunano. Hingkutang ko, is it not the redundancy? Mo dapat din kabataang barangay.
ila ring ating programa para ka rin. Ing DepEd, nanikarakal gagawan. Mo po, yan yung meging idea. Bakit may nga pira-piraso ya, index. Mo dati, Department of Education, Culture and Sports ya. Leko ding sports, leko ding culture, bankanta ka no mag-focus ya king education. Okay, ba't ngini? Pati insurgency, ipalug na pa, ning DepEd king kayang plate. Anya, siguro dapat lawenta mo. Kasi, ning kay, makatakot. Bakit? Kasi supposed to be, we are training new leaders kaya katamong SK format. And yet, what is happening? Ningkay, imaginean mo, atin yang ira ing SK, kaya ba't ing kayang project kay buong banwa, nanuya mo po, liga. Liga. Kaya ba't itang ligang ita, pag-solicit do pa, detang uniform da, ingkutang, nung karinyetang ira. Siguro dapat kutangan tamo bilang Kristiyano, we are a Christian nation. Sasabihan tamo pa mo ita, pag maragul tamo, ingkutang tamo. Totoo, papalto tamo king leadership tamo, ing-ita mo, Kristiyano tamo. Anyapin, ning kay makalungkot, in politics by popularity starts at the kabataang barangay. At, ngini, pati tatagal kabataang barangay, you need to have money. Anya, siguro dapat lawin tamo. Kadwa, tandaanan tamo, love is not love when there is no obedience. Love is not love when there is no obedience. Anya, dapat lalon mo, nung talagang kaluguran ing metong ataw, nung kaluguran nga pong Ginoo, nung kaluguran ing bansa mo, dapat willing ka to sacrifice the most important thing in you. And what is that? Your freedom. Anya, imposible ing sasabihan da ring aliwa, na kaluguran da kating kung aliwang kaluguran. Imposibilita. Nung kaluguran mo ko, kailangan isuko mo itang possibility, your freedom to love others. Kasi itay lugod mo ka na ako. Makanta mo naman, nung kaluguran mo ko, you are supposed to be ready to surrender and restrict some of your freedom. I'm not saying you are surrendering all your freedoms. Naman po itang gusto yung lugod na makasakal. Pero po, ating dapat bagi, pwede mong sabihan, na para ka, uli na ning lugod ko, para ka rin kapara kong, king ka na akong kaparan tao. Makanta mo naman, atin tamong bagi pwedeng gawan, uli na ning lugod tamo para king bansa tamo. Siguro dapat pakalawin tamo. Is our love more than just lip service? Puta po kasi yung lugod tamo, kabudya mo, amano. Alani man king dapat tamo. Kaya ba't bandang talwi, tandanan tamo, the aim of love, naman ban kanta sakalan ming kapara mong tao. O ban kanta sakala na katamo ni nga pong Ginoo. The aim of love is always to make the person happy and have the fullness of joy. Ngapin po nga ng makanyan, ban manatili kay kayo intula ko at intulayo maging ganap. Makanyan muna maning sasabihan ng San Pedro ang Popa,
Santiago, king mumunang pamamasa. Tano pabayatan, tana pasakitan pa. Gawan tamo sanang mayan, ban kanta, ban ng talwi, ing karelang pangayawos king apong Ginoo. Ing pamaglapit da king Diyos, sana magnyayang tula karelang. Anyapin lawin tala. Agyang ding proyekto na ning kakatampisamban. Let us see, do they give joy? Ban ng talwi, mamiyalang tula. Kasi, nung inggagawan tamo, pare-pareho tamo mong bandang talwi, maging grouchy. Bandang talwi, pare-pareho tamo mong matula, inggagawan tamo. Tuknangan tana. Where there is no joy, there is no Spirit. There is no Holy Spirit. Remember, one of the fruits of the Holy Spirit is joy. Anya, agyang nanuya pa yan. Pare-pareho tamong matutula, siguro dapat tuknangan tana. Even if there is much pain, much sacrifice that is needed, if in the end it gives us joy and contentment in our hearts, therefore, we know that the Spirit is with us. Amen. Kapatad, makatipon tamong ngeni, ban pagmasusyan tayo, ing sentrong misteryo ng kakatamong kaligtasan. Manalangin tamo, king maligayang tamong Ginoo, para karing sabla tamong pamangailangan at ing pamangailangan ning mabilugayato. Nga tamong manalangin, O Diyos aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O Diyos, aginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O ibang malugod, tunay mo keng liguran inya binyeme, ing kabubugtungan mong anak, ban ikabus na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may mutming puso, ipanalangin taking Ginoo. Pakiramdaman mo ing panalangin mi. O maligayang Ginong Jesus, pisanan me ing krus, at mipakuka ka rin para kingke kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan, kingke kaming krus aldo-aldo, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O banala Espiritu, inyang meteya para ke kami king krus, i Kristo, binyene keka, ing mabilog ayatu, ban pasiglan me. Manuknangan ka ke kami, at iturumo ke kami ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O lubos mayupayang Diyos, saupan mo rin ke kaming pamuntuk, ban pisan metunganda kami keka, lasakan mo ring sablang sagabal, amanyagsag ke kami, at sisira, king pamiyutos ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. O Diyos sa ginumi, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe, kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbeking online streaming, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. At ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kaya katamong Archdiocese, Antimurin, ring kapagnasanang Cassandra May Clarin, nganing aldo ning kayang kebaitan, at kapaldanan kang Juanito Katakutan. At ring kapagnasanda ring magnovena, king Nuan a Virgen ning Fatima, para king kayang daratang a piyesta. Iyuli no sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na bie, lalo na ring kaladwada, ri Olivia Danganan, Isabelita Bayani, Father Alvin Manawis SSS, Del Mendoza at Carlota, ipanalangin tala king Ginoo. O Ginoo sa ginumi, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O ipaming hatsubanwa, biglat mo ring pasbul ning biye alang angga, para ke kami, kapamilatanan ning pamaglupig ning bugtong mong anak, king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin, inagyag ng ipayabot mi keka ning banal espiritu,
mi pakibatan lasana kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyo, Ramana, katulad ng halibuyat ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo kapatad, maning kakatamong daon, matanggap yarapaning Diyos, sigpang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, kapamilatanan niting banal, apamilibayan regalo, dakayanan mo kami king divino mong biye. Ipagkalumusana king ing sablang daraptan mi, patnubaya na ing belwan ning ketawan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumantabaya ke kayo. At keka antimurin, Itasyo na ring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginung kakatamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunihepin karapat dapat tampong matulid din purya nampong pasalamatan daka kapilan man nampong numan ka rin o ginu, lalong-lalo na kaniting panahon na miyay ni Kristo yung Pasko ami. King pamidaw na king katawa na king altar ning krus, miyalilan lang ganap sa sakripisyo, ding ay ning matwang tipan, at king pamihampang na king sarili na para king kaligtasan mi, yang bukod ing pari, at ya naman ing altar, at ya pamurin ing korderong miyampang aganap a sakripisyo. Inyasat maglapo ing tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao king mabilugaya tumagsayala, antimurin, ding sablang upaya ampong anghel ning banwa, daralit ding ligaya mo walang tuknang ngaming ening pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, uli nitay pagparalampumi, itugtog ming espiritu mo antimong titipang ambun kareting ayin mi. Ban mi pabanalan lat para kaya kami magawa no mang katawan, ampong daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, kimpamaylasang pong kamatayan na. Kinuhaning tinape. Pepasalamata na kampong pinuri, piraso ng tinape, dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikongan at mangan kayo kaniti, uling iti ang katawan ko, ami daon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kebat nga punan kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri. Dinwang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yiti, ikongan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ding daya ko. Indaya ning bayo ang pong ngalang hanggang tipan. Ang mibubu para kay kayong pong para ka rin sa blang tao. Man keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yiti, king pamigaga na kayo kanako. Maulaing misteryo ng kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangin igaganakad mi yung mapamakalulungi pa yung kamatayan ng pupampamanyubli ng mebye. Darawon mi ake kay ting tinape ning biye, ting kalis, ting kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kay palyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ampong sumuyo kaya. Ikami nga sanang misulusulok king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipayang banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco a Papa mi, i Florentino a obispo mi, Pasiano kaya kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, at ing sablang susuyo king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman din kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ng pamanyubling mebye, idala mo lahat ng sablang miyango na biye, king pakalulo mo, ketang masala mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga. Ban kaya be ng Nona Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ringwan mong apostol, kambe ng San Francisco at San Jacinta Marto, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod kekabaning panahon. Apur yan ang pungapalikayan da kasana, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagum ning banal espiritu, sablang parangal ng pong ligaya keka, o Diyosig panglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Manalangin tamo para king panyatang naning kayarianing Diyos busal tamo. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang naam mo. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintuan sa tukso, pagyayaan mo kami sa lahat ng masama. Ikhabos mo kami kisablang Maroko ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Bahan king kasupaning pakalulo mo mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan. Kapang pagsadsyad ming no nakapanayan, ampong panyatang ng mitmong ligaya, ning tala pangabos ming Yesu Kristo.
Uling keka ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa igpaming ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalikdan ni kaming kasalanan, na naipansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan mo yung pompisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man ke kayo. At keka antimurin. King Espiritu ng Kristong sinubling mebye, ibiyataya king metong at metong intanda ning kapayapan. Cordero ni Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Pagkaluluan mo kami. Cordero ni Diyos, ang nilalako, king kasalanan niyan. Ibigay ke kami kapayapan, ibigay ke kami kapayapan. Nyoring banal ng kalam ning Diyos para king banal a kapulungan na. Lumapit kayo ba ang tanggapan niya kambening kapurian ng pong kapasalamatan. Ginu, eko matampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart.
Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online live streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan kuking at syuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may king sablang bage, at pag nasan kuing tanggapan da ka, dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mapamakalulu kapamilatan dareting misteryo, dinan mo kaya sanang bayong parasan at idala mo kami king metong abayong biye kayabe mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ning lubos mayupayang Diyos, ing ipa. Poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ing tula ning ginuya sanang maging sikanan nyo. Salamat, King Diyos. Dear Lady of Fatima, when we come on bended knee to beg your intercession, Lord, be